Guy meeting zin kan di mai goi na cha Chungs television song program zone ba mai goi ta reliang me kho thon yu we kuma anyu goi khang asai hai special interview phungong lo na bam da te kuma anyu goi tong asai guest slow ni marina mai goi na re ni thai hen bam mai jaleng rong tong artist kuma GMP the band tong Frontman kan ni founder abung James ta mai goi na pan ai na welcome su bitong kuma James Riamei ti hai mai goi na re thai het na bam kan ne ti ki asai hai abung James JerryNa pui pu tuang na dong lunggang mai lo an nin dong schooling tai ga sek sa lo po makai hai original sun to azuram village ni tosem subdivision Dimdailong korina some 23 kilometers tat pune remote smart bante tau to sang bum ga bante kum the pa janna rapan Riamei ka the ma janna bollywood ni kum ga schooling sun to high school fa hai Dimdailong ko kulue Dimdailong loina hai ko 2002 ko torina imphal ko permanently tum settle so the na graduate phang to sulo the ba ta ga ke hai lang ta keng to da na ko me ga je salo ga thini family tong lam ko ma abung loina taw hai artist akha chune tu na ni su thau ka mai hai to buiting kum khre na hau thau kan tung so ni hai ta ni salo ko artist glau na ko to mai hai competition na ko ba ba interview ni sala ka mi na competition wina ko nurture sulo wina paina western influence to ni competition to glau na thiam si na kids competition ko ni za thawe tikito seriously suna mai tung line ko musical career to profession ko stick to kami to I think I must be 15 jengai to kong to ninge mai hook the kids any kind of kids contest singing dong to win am kan contest kan do contest mon kan do stage ma experience ugang ni galau si to tawe ni incident paina nai kan de paina thiam ko ti kom to sa ji le gai thế cũng là tao galau đâu rồi cũng hậu thế cũng mà singer su khang lu hi khang tu mai ni music class ko bai ta lo mai nai bu dai mai hai officially suna to ko peng jek to cham tan ma ge hai go suna ni officially suna course na na ka te sam tam za to su ma ge ti ki tho hai inspiration paina lalo mai nai Beatles ko mai pang hini the greatest bands of all times my influence paina nai I course paina la mak sini arana analyze pai tanne I can self analysis se tanne practice se tanne kum gina ironing la kami to music iron ka ha kami to lu la hai ko whatever I've conceived here ni iron guitar ko phu parin phu bang su to dim to any kind of new ideas new inspiration gong bigan ko may implement sunu kang anything that comes in my mind music ko to it could be from my singing or guitar ko ni may the phu bal ki ne sing sunu ta ma idea paina phone ko ni to ni self so man paina nai may lu ka sa kai tingkum kan nai hu tri prepare lam ta nai de ka siam lo mai tingkum na stop so ka nai me kan ta sing su me kan phom ba ta lyrics kan da padik na de season ma mun non kum padik nai kum ke na ke nai phom pan ta ne abung ngai okay allow dau rồi lyrics ni hi gang the lu ni son gang the ni dong officially su na dong first song hai do ko me kan dang ro hi lo mai kum compose ni su lo mai and then chuan ni so lo mai first I suna officially release lo mi suna to 2009 ko hi lo kan ne glorify your name ta ne 2009 ko release lo we ti to release lo kam sun to 2011 ko release lo kan ne kum di to sona leng mai sa ti tho 2003 ko na I rai to ta to RBCC sai rai ko RNBA Senator Square to ting sai na tingum ru hian I can bang lo we ko ni mai hu trina mai to album 5 hai ma zawatan the ke na and all of the music makings gaina I don't know break kare la lo to ta hai RBCC tong choir ko bam he ni abung khang ataw tong ataw phau gang me lung tong career ka siam kang hai nurtures lo me tong
ตรง process แต่ RBCC หรือนะที่เราบอก yes exactly choir bam tung discipline hai mai sakum na western influence gang di mai to church ka tong glama glau sik ren I can church ka full time active suna choir sun za thawin na ne dim mai tung discipline ko bam mi na choir tung discipline bam hai lusun yet lusun up nu tum ina kum sun ye directly ma nurak tum mai tik do mai tung long term process bell blue thai khang sunu khang vocal tung placement gang khang look sem ni mi the swani mi the stage tung to bo yeram koi na ting sang gorai rap ka ken thai tung me lu sun thai thoi tung ni me suni tu suni ba me tik do ne it's a long process my bit by bit come step by step jang na me get into professionalism gang gan ko suni non dik I can how to mag tik do long term the big focus nai to the ning dikina mai tu learning process ti he ara thani tum chatis dam za su mal kina step by step ta go bigan ko kwar bamlam he na tum discipline hai paina sai phao me mai tu discipline bamlam mi pan roi sai hini frontman sungam ni sungam mam tonge ba mi tha ko mi za to lu bai pu lo sin lu sol gen rena me na na khong nai perform so sometimes the most I think performs lo kam lu he sometimes 27 to 35 so khat ka perform so me na ni chi zat na lu batai pon chen som bigan rena law ina ti to mai tu discipline de ting sang gong tim to energy conserve sum tek thai the vocal placement deliver sunim tek dam conserve so again even if I have to sing 20 or 30 songs one dam sini conserve so gum energy na gum te stamina na mi to gum tim to mai tum slow process learning process ko te na pa na nurture so lam te ne acha credit hai church ko ni ti khang ge na ai te na san yes and mai tum credit ko hai leadership sadhana Dr. LD Pan mai ha Dr. LD Pan mai anu ministry ko tung leadership bang anu pai na ting sang su lo we ko mai to ta so na to Dimdailong to kalong ko ni mai gaina bam te ki to ko mai atong za so bam mi gan ko na ka ho pai na ala tong ke nai na the zeal su ne mi to mai chu mi te ni ka ho enthusiasm as my doctor profession hai Rimstone additional director of Sulawesi. Bam kon sini kemai lulat tong hai glan wai tu sem ni community dek sem ni church sem ni de tu nak tung commitment di hai aku invite do tong ni inspires do tong that kind of fire that burns within him aku ni sak tu solo minai jang na kau tu ni atung za Dr. LT Pan mai tani tung ko mai da da tong ni okay matang ta kai da hang ne abung rena taw phao gala ok rena kum lu son gang the hi gang the ni lu aju phao tho hi lo kan tha tu mai ta ni sa lo khom pu lu hai mai ju sa mi to taw hai kham he ti to two official album suna phum lo kan ne 2011 ko khat ne kum na 2017 ko tai second album full album official album suna kum album ta na mana solo no way kini alu partnership hi lo we band no way kum pha sim lo we a tung ta tung GMP band hai pamu su mai band the mai band GMP the band ni tung rock mai band su na ka sem ma ko hai ta no ni band ni za lo we kum ni na chwa chung pro back na band ka sa king za lo we kum ni ma thak kum frontman tung su ki na ma four bands GMP gong ma pro 4 bands song frontman sa team to experience to pai na kum build up su hian lo mi te ne kum dim mai he mai tung rai ko a za mai band no wai to ni tung sa ka pak thai thoi tum ke de ki notice magazine kri ko notice tung rai ko CD nai notice wai ko music NS RSJ Rock Street Journal ta na ni mai ta every band tung interview la na param to na na mai ta ni tung rai ko za ka mai band ko tai interview le ni tung lu hai padu paling kanai rak to lau tung the lu tu sa ko thai thoi tim na the kum lu hai mai te khate kum kina solo projects ko mina baina mikan to promote su khang ni baina ni hi lawe a khang ni band khang the solo projects khang the ba band khang the release mong lu gen paina na ge di he jang mai I think 20 years tau hai I seriously tau pe ko 30 to 40 lu mu tu ta te ni lu pang ni release long ni release long mong te sa te to lang thate
theme songs ko mai club ko mai ni long manager club kan arrange sul kina sulom nak tu ngai kum kina rong ma chung thau the na arsom ni rong students organization man pok ni sports ni ta lo theme song ni ta mai lo mai ko koi na sum 30 plus tu the แต่จะบุ้งเลยนะรู้ให้ดูให้กุ้งเฮลากันที่นี่ก็มารู้อะค่ะฮีคังกัมโพสุคังสุบกันเขา how do you plan ตรง planning process แต่นี่สาลคำลูกเสียงไปกันเขาให้arrange สุบกันเขาให้รู้ฮี composition สุ arrange สุบกันให้ไม่กำลังไปจมในบางส่วนบาง compose สุดเราต้องรู้ตัวไม่นั่นนี่ไม่ตรง point of view ก็สุดท้ายลูกฮีมีกันเขาให้เสียงมีกันเขาให้ musicians oriented นี่อะไรนะ music คงท่าเลยกินนะเสียงก็ไม่ได้กุมนะกังคัดคงท่ามีเลยนะกังคัดคงท่ามีเลยนะคงดันหนุนแต่ไม่ต้อง I always have that arrangement นี่ planning นี่กุมกินนะลูกส่วนมีกันคนนี้ไม่ต้อง live ก็ตุบิเทียบสุนุบริบทตอนดาว music เส้นทางนู้นก็ได้ส่วนมีกันก็ทิ้งก็นักทิ้งสร้างไม่ตั้งเส้นนี่ live music คงกินนะอีจำนะคงนู้นนิกเสียมเลย band กังสุนนิกเสียมเลย group กังสุนนี่ส่วนของเสียมเลยไม่เห็นลูกกระจายให้ arrangement นี่ musicians oriented เสียมเลยกุมกินนะ live perform ส่วนของตัวนี้กุมกินนะตัว music อะไรก็เสียมเลยบ่ไม่ตาวนี่ตรง local music scenario นี่ตรงมันใช้นึกว่าเลยนะภาพตาจุยมาคนสินี้ after many years ถ้าให้นึกกังดับเนี่ยสวยมันนะให้ยังเลยนะถ้าให้นึกว่าเนี่ยนี่ตรงรู้ลัดให้นี่โรงนึกว่าตรงรู้ลัดเจริญโรงนึกว่าตรงรู้ลัดนี่กังstudy ส่วนดับนี่ไม่กันก็แต่30-40 years หูตัวนี้นะมันว่านี่คงรู้ให้ก็เสียมเลยบ่มวยสมิตา quality อันนี้ตรง locality ตาเราตัวภาพตาตุ้มเกยที่ตัว arrangement ไอ้ไม่ถึงนี่ focus สมเกยtarget audience ฮะอันนี้ตรงตาบัมมันนึกว่าที่ให้ไอ้ impress สุขของ focus สมเกยที่ตัวถ้าให้นึกว่าถึงสร้างไม่ตั้ง study ช่วยกันนี่นึกว่านี่ถึงสร้างก็เสียมเลยบ่ไม่ quality นายเต้นเสร็จนี่ก็มันสุดเลยบ่ไม่ตุ้มมิตาไม่ตรง target always เรามาเป็นคนตัวที่ตัว quality นายนะ quality นายไม่ปวดสุดที่เต้นสิ่งพุ่งพลังที่ท้องทุนดาว study ช่วยกันเขา respect นี่ earn สุดตรงไงไม่นี่ stage ได้แต่ว่าคนตัวบุคคลนี้ respect ตัวนายตรงไงตัวนี้สาวนี้ตัวนี้บุ้งเจนสวยนะสาลกันเทนตรงดูฮีกังไม่ส่วนกังตรงลำนี่ก็มาตาวตัวกระบังตัดไก่มาขอนั่งตรงแบนด์แต่นี่ GMP the band แต่ introduce เราคำบัวกันเดาเรากันตรงโซตัวไม่ตรง details แต่นี่ที่น่าสาลคำบัวband form สุขามีตรงลำให้คลาสสักกุมนะcompetition ไอ้ไก่นั่นตารีนะการนู้นตะเขียมเด้งตะบิกันเขาให้solo กันตารี band กันไปนพงกันตารีตุบิกันเขาให้การร้องน้องกุยนี่ talented สมัยจูนายที่เกิดมีถ่ายนั่นจริงให้กุมทีมตัวกัน someone has to take up the ultimate sacrifice to gather a band เนี่ย group นี่ตุบิกันเขาไม่ให้อันนี้ร้องน้องกุยนี่มันการนั้นส่วนสิ่งสุดๆเนี่ยมันการนั้นสุดๆเฮียนงำดิเนี่ยตัวฟังบารันกังที่นั่นจริง something burns inside me นี่ไม่เห็นกุ้งดิฉันมันการนั้นตัวเปลี่ยนเด้งดวงนะกุ้งมันใช้กระจักจัดที่นั่นก็เหมือนเขาให้2015เขาให้ไม่ให้ลงตัวแบรนด์ก็เสียงมันลงให้2015เขาให้ GMP ตัว project ส่วนนั้น launch แล้วเป็นมี and under the project GMP ตัว project ให้มันการนั้นตัว promote สุขของตัวนั้นเช่นตัวไม่ project กันเนี่ยไม่ตัว project บางเขาให้ GMP the band ตัวนั้น under the project is the band เนี่ยกุ้งกินไม่ตัว band เขาให้ตาถึงกุ้ง9 years ที่กูเท่อันนี้รินานะไม่สุดท้ายเลยสุดท้ายมีกันเขาให้9 years กุ้งเขาให้ member นี่ไปได้สิ้นเด็ด9 years good เขาให้ almost 9 members ตัวกุ้งสิ้นเด็ดที่ตัว it's a good progress เนี่ย by international band biggest band สุดท้าย study สุดกันเขา10 years ลุงก็ท้อstruggle สุดน้ำก็ไหม band นี่ band because it's not easy schedule สุดมิเท time management สุดมิเทก็มีกันนะ background ทำมีกันนะนี่ตัวไปนะ financial stable สุดตัว background ก็ไงที่มั่งตัวนี่ตัว society ก็ส่วนนี้นี่ตัว community ส่วนนั้นกุมที่ไปนั่งกันได้ที่ตัว we are growing นี่ growing สุดกุม2015ก็ launch แล้วเท่ต่อไอ้ตรง members ตรงเว้ยไอ้ตรง female vocalist ส่วนนั้นบ้างไหมก็ลงให้จูรวนคนเท่ project ตรงจูรวนนำคนนะเจนปุยกามีนี่ female vocalist ส่วนนั้นบ้างเท่ guitarist ส่วนนั้น
tupul kore ni namdon jang kore na kabum gunda mai guitarist wang te drummer rina Mr. Gai Cham Phaomei kamai rina ai tharwan imphal ko bam te kon kina atum keyboardist Mr. Gai Sin Phaomei rina kamai na kalong sono to chung phun the imphal mi gai na to imphal bangam de kon anu mai go mai 5 team members rina new international level thamnu de tana tawai karam tu bam dong the okay thong ko the na dong band introduce to in the long khang da ne bu ko ma ataw hai band suna ni solo suna ni abung rena solo artist suna ni abung rena competition ta gai kan the do na sa lo wi ni hai dai na ta lo kan mai competition contest ta ning tau mai nai ta zan dina mention so lo ko ma award phangang mai ta ni mention so lo khong competition hai glan ma ko talong tu sala ke tu first outstation competition son ai talakam 2010 ko ning tawe national highway star voice hunt na ni highway star voice hunt na Nagaland ko te mita Assam Manipur Nagaland to 3 states ko conduct su kame mai te thana sabi kan ko competition ko hai kai mi si me sa nai ke sa na fair point of view ko judge me nai ke sa na paisa ko nimna kin su me nai me he sa to nai te me ni ko me competition to mention su la ke to kum donek sek to nai competition hai ju tagam ka pa 2010 ko hai me tum solo son ta ne second ko na me ki to a fair soi tu na to judges no wait point me 2010 no competition ta 10 ko ni me tum highway star voice hunt te hai fair su tu na to masai no wait viewers no wait te jury no wait te exam compliment hai ara nei na original me gan ta competitor se 33 something gange me to ara na original songam na hingam songam eren songam na gam ara nei na che itu me gan ten compliment ke gai ngam the ki to sakom na pesa re na chuna ra tu gan ko ari ngam kina to 5 ke tung the che ngam the tu tung the ani lesson ta na phang te me tung competition tu na kun begin second tung competition ko tu na Guwahati ko mai tin notice tu moi Sur Sangam Sur Sangam ko tu na mai tu to some 200 plus competitors ke जाते थे हाई को तेरे ना मैं तो winner लाते थे मणिपुर टोंग सुल के ना western ले हिंदी classical ने मैं तो सुल का मणिपुर में ना कनाई में ना हिंदी तो ने मंदाकिनी लाग तो है हिंदी तो का western रन आइला ने the same year first band ko class ak mai third chapter class mention sulam okling nute third chapter ka first band ne the same year 2012 ko te notice to band competition na mai the Guwahati ko the same year ko te new competition tan mai te ni band so ne winner lal ko to nge kun kina 2000 the next year ko te Manipur Idol mein Manipur Rock Fest tan ni mega best vocalist lal ko me na hai individual tong suna ne apart from that band tong suna to asakun na third chapter in excel sound factory akasha to mai band badai ta JMP gam ko minu ga ban to sala ke GMP tong suna I forms the megan 2015 tang hai competition badai da ta kum sute mi de Imphal West tong suna anu band hai best band la link nai lo de kum na state tong suna runners up laling kanai lau to me min pot chai kai me ke nai sam ni sa to nai the me ne non sa ko me ai ni tha pot chai kai me hem kan le khiam deng ni tu bi kan ko pot chai kai me sa la tangam chang di mang tho me sound dai me pan gan to me effects we ne chine pot chai kai me to la ni di to me kan to pai na struggle su hak the start 9 years ko the 8 years lung ko the sang the 8 years takan me ta 1 year corona tang han ten ga ma te ben hoi corona hu te to certain struggles we po chai la kham roi na me gan te sula gane competition ta bigan khuni pai na nam suru we ti to experience pai na ti the ben men kham ken atung ben men we ken tung ben men we ga mo khron atu competition ta gan ten idea na ma te ti to atung na ma nung we suna thok ni to fresh idea suna experience suna ni phang gan na
band rina skhatni solo artist na competition ka zau gai kan the kuma abung rina taw palo kan mai fair sumak mai ko mai ni hay ta na me ta nang ataw abung rina kum ta gam gan ko ho hay bam ko gang tang lo the and then judge na ni ta dung ta lo kan mai zu na ke na ni jury members na nang lung ning to how do you judge the artist mai to experience fair so mam to point out we gan ko ni to integrity hai ka bu tong masai gan khatong for the organizers and the jury company mai than na jalo mo pigan ko ka cha su mu to nan chim sai ni fair point of view mo mai dirty games ko tri ni de mo tri chung su em sai ha ha jang na a competition state level tong competition mai experience ting sang da su gom pigan ko jury tong state level tong hai 5 times jury so ne su ang te competition tong ko ni talent han tong sal ko mai su ndap kan online tuni pai na suwe online tung competition atong competition ne exaggerate sum tuni romantic to fair to suman so ani no become gram me su chui de to nang la bane su chui be to ma tu lo mani su lukina salon to cham khai tung de cham than thek ni talent han no way judge sum no way atong fair point of view atong the best of best atong point atong experience salana 20 years of singing making music and then mingling with different types of musicians kam ni kum su bigan ka atong judgment hai no become fair and then clear ni than na chop na ti ne sum to ai tiang gai tong ne to ai kum ning to ning taw okay gai the kum na bung mathang ta kai me suna taw die will be done hai man sai de ka hau na na ba me na kuna ta bung re sa lo kum contest ni su lo kan ning e na lu hi me tong lam hai lu tong hi kan mai ni planning su ko mai and then competition su ko mai lam te sa lo kham bu dawal bidan hai lu dai ma me pang u tho heavy ta ma ko tho me ta rai ma mi lu pang the mai hu ta ni band ba ko to hi ti lo me na de to lu sai lo mak to kon mo thai thoi mak to to chwa sum ko bia ko to thai to na ga to nge ta me bia ko band ba no ko hi lo me pang to ani to ni to circle room e jeleng room circle to time to ki ba ko to thai to kum the tigi dawal bidan gang dana dawal bidan hai playing to band khat tu hilau tong nge tigi to mai band function sungam hena are serious so gen full time tagoni tong band ha music line ko ha are serious so tagoni kum na mekan na ba no tago namok to ne on like half hearted commitment ba na ti thawni to bigan ko askum to mai nu praketa band wa agma jeng na tan tem lugina GMP contract to begin called. That will be done. It takes me more than 2 years to finish this song. That will be done. Arrangement, I think, sang na sugange. Lu katang, lu sendra na lau began ko. Pending lau team tho, lu senum na GMP pung da began ko. It takes me about 2 years to complete this song. Ni, Riamei concert. The glau mai, nung going to me lu zat. Lu he began ko hai. So na ni tung masai nung ni tung. Common people sa ko ni tung bam nung wai ni tung local music center ko ru looking nim don sal ko manu to la ni king ni tung kha tigi tho ani uni mai kai non te compete sunu milu hai ka sham hang gena to ani lung khana ka hai man nu ka ching progress mark to ni ha jan lu tan mai mi gena music heavy smart mi gena ma ka non to khem dian ko to na to ma kai non to ni khem dian ko ma kai non su ka ni ngam de tu na ti to lu heavy mai ta I know ani people ani to masai no to except sum ni na ni sum ni na ti men than thek tha de tigi tho mai tung wrist island the to na dawi bidan sim thaw me meaning tani lu to meaning hani ani masai tong su na la ne chum me ti me tha kan sini ne hai la me ton da ma tagong su we to me tong it's a like fight between good and bad inside all of us it ni to masai tong conscience de hai ni la nei to me thai chini kum suni kum piuni kum tani mi tong nai mi de kum na mai tong hai ni tong masai no goi tong lungning suna tawi bidan ta hi siam lo tong ya mai tong sakuna lu ren slo me gan khan nai gan guna slom ko i cham i the position này bởi vì interview này sao sao lắm này nu từng lúc xem gan ko hai
major lang na season manak til can open chords like not ten suklai ho sana ni so me nak I think I applied on this song when temptation comes and I refuse the truth my own wings and thoughts and ways to fight and to fear to help my sleeping conscience stirred, betrayed beyond my soul unknown. My hand, E minor, G, A, F. My same pang de. Ito same position ko rin na. Tina fingering ko parang nagmong arrange lang tong chorus ganda bigang na to stand for the truth nani to stand for the truth to count endless blessings like the faith of Abraham overcome the voice of the earth that will be done that will be done nani mai arrangement su mini atong rai mai band ngoi le kum kan good seat ni su tong mai arrange lom ha kum su lo tana kan band stage da perform su ni regret to su he lu he ni kan good na hi la kan good arrange su lo to mai for our lifetime ni mai kum su bigan ko kan ko compete stage da ko pumpan lu su arrange lom ha pai na ga haget ni sa hai lu hai tingum aju ko release su patna te waiting kum ko 2015 to record su the okay tikito atong second album ko release su lo kami ta 2017 ko release da tong mai tong atong second album ti hai investment ni direct the ka ni good leng the mai tong album sometimes I feel very stupid mai ju album ko invest su mi ni tikito it was worth it ni ro la expression su bigan sa su thai ma su tang lam ke na na nang ken ganai ke ne me na mind slow ro tikito renda ma na mai tung second album te 10 artists collaborate su gani na kom lagi na jati 5 I think kuna collaborate su lo kone mai tung diamond su lo mi tung he renda ma ka gani good bisa ne good energy ram koi na extra efforts waiting na su lo mi he Paina it was worth it na. May nagum 2017 ko ta release law. Okay. Kung competition ni su gane online ni that will be done hai tong lam de ni tin sa lo kompo. That will be done tong singing competition su bigan ko hai. Class akane music oriented sulkin atung lu iran su bigan ko hai. Iran su wek sia mi hi ni. Kumtim no kumtim tho mai tong lu that will be done hai online competition su corona gan ko te ni covid gan ko te. Mai gan hai music thai music sin thai yo to mi tong atong competition kai su ngam tong music sin thai yo khong chom I khong lan tar me perfection tar me karamo music khong thai yo efforts to you to mi tong rena mai tong push lo tena khong chom hak gam re nai khong chom mai ta son mai da son chui da music khom re son mai da but still then more when focus on ito vocal hande ni focus ulo tena kum tena me he mega inara ka ha mai paina strongly to capability ta len mi tong competition chu te bi tong online competition ko ta okay gwangda mai gan khani ko mai competition hai leng pa khang ning bam dai ya competition leng bam de competition leng lom he gai mi sim ni sai to nai sam to ngam mi nong wei ku tho ngam na nei la ta te tik te ngam mam mi nong wei ta ni ai hai lam na tani to mi lung ning ni pak ni pan mak pung ni me hai ni competition ngam ni gang e ngam mam ni pati gong dina ti tho mai lung ning he akia ma jeng ni mi su chui che ni mi te positive back to depends on a salon ni mi ga tani me he ngam mak bang khon chini next ko su da ni mai tung consistency to build up chung na te ni sai nung goi lo la khang nung goi to ni tung sai nung goi rom nung goi jeleng rom nung goi sal mai tung kom na Salon na sini last month ay tumulong ko acoustic triad to na tong project
Godwin Music Project GMP band me mother project tong khone bang khore na acoustic contest ka organize la tok tone me tuition organize tong sa de anu kandi ko hai event pa na ka tong Orange Festival ko mai by my festival night time come there. Hi Jang now why can we do something like organize on our own ni rana to na nam de ni rana organize suni de na karul ke na ni me ka no re gang le kina ta sim ba nang go re gang su long tum kina hi Jang na ni man sai nung koi ni to stronghold sum no ni rana to nam ni de hi Jang na last month organize su bigan am sai ni ni pa na thung ko lom ni saru we acoustic triad hai gan thom the it should be any type of music sin uthe tung the ni kan nai to compulsory sin of music instrument hai ka thom sin uthe ga chu the tung the kum dim to tim churu mi gang nge makuilung di khore phau gang nge tim churu gang Dimdailong kre gang the no ne kre gang the makuilung di senap ti ni hai district thom ri gang na compete chu lo ka ni pa na mai tung competition hai pa na ga hai che sam to ni tung ka ka te musician khak de thai chui the khak tung capability ni how began capability te ni how began ko oh I improve su khang nai I mit ton hai su khang nai tum te out knowledge can pa in tin ani am kan subam tung thel ni ko subam te le challenge su lo khong gena to ni bai kum kin event ha ni da ni su khong gena ni music to me sin thai yo to me te one of the things that I am focusing now name atung project ko competition ko do khani ko do music sin thai yo nang lula chuni di to mai te focus ta thon ku e bung na hai tung lam ko sa chui na sa lo me khang da ne ko ma thang ta ke da mai su na abung na ni go band dong recently Gaga City hai release su kan ne hai tung lu lam ko ta ni lyrics hai ta bui ka ba cho sa me te details ko sa lo kham po Gaga City na lu release ko to gan ko sa to na ru hila khong e hai thina gaja khong de hai tin je gaja me gaga de anu purposely ma he chung gaga to me ba he Google ko ni search di do kalam sana to place got to top tin mai ni chaos riots very unpredictable state place ni to me to tet mai sulong time mi tung condition hai gaga tan ni slang ko ni sana na ni jang ni tung last year te ani tung Manipur situation hai ri pathe community ka nai ka ko ne mai pam gan ko hai kani ri sumi the de ke ri sumo mi fa mi kai na ka bungam de che ai jang ni tung Manipur mai ri hu khrengan na ni tung Manipur situation in fa tung city ko hai problems after problems chaos after chaos riots after riots ni unending problems go mi gan ko hai asni tung very unpredictable future moruina thadre min wai ko hai mai tung riot tung in vibes la dimi tho thadre mi rank so thai mi ra na ka siam gum na su the ne je mai lung ke hak the future kan he ni ta tung generations bang wai to su det thadre min wai mai tung rank so thai mi tung lungning gulor began ko imagine mai he hack lang ni kum na nai tong problem he ni riot so thai mi I khan mon tong mai India ka hai riot su thai leng mai oja subject ka how to start a riot ko mai su tong na di to ni Manipur no kai leng bung ngai tan ni irang su thai na nu gan mai te ide ka nu sa lo tre mai no ai mo tong burden na chini because we are spoiling ourselves we are spoiling our land ni kandi ni ran su chi bam de dum to tha hai ni go sa du no ma to lat chum ne ken sa nu ma to reasonable sum lat ken sa du no ma question su no ma mai te frak kam nu go re na kandi sin kom sura to ne mai he ho si hak te jang na Gaga City hai ni tung kandi hai very disturbed sum tung kandi di thai future kam khai predictable sumitung unpredictable stage ko dithe ni ano suk siam la time bomb gum na nai khatum me si ranim tung gangning tu nai jam na ching tu nai the tu mi dani mitum focus ko ta Gaga City the welcome to the Gaga City na sela tung the mai lu ta ma de khat na ni sai za bo mai viewers goi khan so lo kham po It was just yesterday we were walking hand in hand. I raised my head up in prayer,
but I don't know how to start. Lost my reason, lost my senses. What have we become? Blame the system or blame yourself if the day we rise again. Down the games of the mind, only mine, a holy fight for the greed. Down the games of the mind, only mine. Selfish, very selfish and very greedy states to me. Khangna, come again. Chujak, con, those haven't thought, Chujak may pre, Saban Puni, Tamai Sinitus won't talk of peace with a gun in your hand, nay. Gun, Tamai Silicon, another piece of corn should begin who, into Mina. Made a patkalig in Chuzak, Cotonato, violence, a packet to Sungan, and pre Rana and Tundenzi. Talk of peace with a gun in your hand. A gamble for the future, nay. My gamble to you could win, I could win. Very unpredictable to the incentive, nay. Then a gamble for the future. A very unfortunate state, the Manipur situation, Gaga City to Hill. Kaba na hak me lyrics ni kaba na hak me luwe kuma say chungnchungs television zana ba me goi ni me tong lu hai abung James Riamei tong YouTube blog ko phang ka dunge me goi na king lo na zaw lo pu Gaga City tong lam ni sa lo kan thine kuma ta lu hai ne ta ka than suna release bom tong e abung ne goi band tong hai kuma lu a kha release su began ko ni the we platform ko promote su tong tha de ni sa lo kham pu Oni bam hai lu promote some hay paina kung siya. Ta sunod to experience ko sunod to may ba kung ni hay di hak magay. Tigito ani ulo na itong circle nun ko ito promote so katong circle ko tani promote so kina. Marway na social media kan bijang rin. Social media tong through ko na promote so may paina ni vast so te tao to ni experience ni circle hini paina. Direct Instagram is super good. Direct text on team to international audience can anything audience kona kai ba migina. Every week we can reach everywhere so team to social media through cover content ninge. To Facebook le moroi na Facebook once reels chal ko ni Instagram to reels le Facebook link hai sings lo bigan ko. Instagram hai hashtag ta hashtag season chuk khani paina ki nai ninge social media but no artist no sin time ni nai mai sin time na mung ki nai nang to social media ani upai na help su the tau thoni entertainment kam su na ajang hashtag ni season chui mai ni season ka ge nai me atung experience ko su na ti pai nam kan bisa investment su likina mkan to su ina ti da mai de to no to sungam me promotion ka ha ni to Manipur music center ni sa to promoters and night thoi di mang to ka khang ga ma promote su ngam to level su na ma the mai tung sa ti to Nagaland kan to sa kum na tingkum tamnu ring tai te advance te mai lam sa ti to ni to ni ra na Manipur ko to ni to music center yo hai western sa western kalai gam hai sat hak magina 7 years 6 to 7 years long ko drastic change so gang to de ri gang ti to mai lula sun time no ga ka jeni gang hak to de Manipur kan ba ko state I can study so tingkum insang si kun sugam me mekanon bam to perform subam tung level la no perform subam tung level za tha bigon ko kum ka gan hai ta tung gan ka lai hak to hak gang dim tha mekanon so chenu ni ta to kai dam kina ta ne tung cafe no wa kan notice one of the best cafe pa na ga the infal ne mekanon han thoi dam kana earning lam ni sa ta bigon mekanon tung khonjong se nếu tụi mình pro ăn số cái này thì mấy phòng tụi mình hành động cái gì đó ri gang lấp tụi mình thôi tập pro nó đỡ này mấy hệ promotion cái này nếu promotion này cái kỹ thuật thao ấy dạy mãi thì thôi này mấy có mấy tụi này thế mà ri gang làm gì sao mà còn này indirectly affects my community này thế indirectly nếu tụi music center tạo phao tiếng cũng khai yên thế phao city có các music and entertainment sudru mo mini nga mi ram ka nai na swam na di the jang na asme effective su hak the entertainment world kon de ni promotion to self tama the na sal ni the okay mai promotion su me gan go hai ni
อันนี้ก็ as a JerryNa artist นี่อันนี้ก็ต้องให้ต้องJerryNaเลยนะสับเนื้อสับกันก็ร้องไม่น่าสินี่ก็เกน่ามี support ที่เราได้บุ้งนี่ก็ได้ตาโต support สุดท้ายแท้อันนี้อุ่นจัดลงนิ่งกลายปัตเตย์ดูมั้ยท่านเด็กเนี่ยนี่ไปนะเขาปัตเตย์ไม่ให้ไม่กวยนะ public นุ่งไว้แต่นี้ทนกุโลนิบตรงไงกิ้งบอมนุ่งไว้จ้าบอมนุ่งไว้แต่นี้นี่ลงนิ่งตาทุกลายปัตเตย์ไม่กล้านุ่งกุศลสินี่นุ่งนิ่งงามเด็ดไม่กล้านุ่งแต่เล่นแต่สุขไม่นายกันมิตาอันนู้นนี่รุ่งนั้นกวยนี่จะเล่นลงนั้นวันปัดติดนายตัวมิตาปักมิตาตาทุกต้นถ่ายเท่ตีทุกลำสาลที่ไม่ขนาด public นุ่งไว้เขาปังกันต้นเดียว interest นักเวทปังกันต้นคนน่ะเสียสมังนุ่งไว้ฝรั่งก็ขายบอมนุ่งนายนะจีท่านชาตรงที่ได้ไม่ได้บัดนั้นตรง experience ก็ส่วนนี้ซาโลเบียนก็กุมเรียนนะเสียสมนุ่งไว้แต่ต้นน่ะต้นสุดไม่น่าให้ลูกคนนั้นไหม any field studies นี่ก็ดูนี่ตัวไปนี่ dance ก็นี่นี่การ performing artist ใน performing เขาสุบจังเลยนะไม่ต้อง feel สุบกันก็เสียสมังนุ่งไว้ตัวเสียสตันตันตัวก็ต้นนุ่งไว้นี่ต่อต้นมันเป็นต้นไทยเห็นใหม่หมดทีเท่านี่เจนสุดทุนายแบบนี้ไม่ไว้นะให้นี่ public นุ่งไว้นี่ก็จะสั่งเล่นตัวเองเพราะว่าบุ้งไง performing artist กับส่วนนี้กับอมกับบอมเขา concert บายๆนะแต่งวงที่น่ะ so มณีปูร์เขา concert สุเขาเลยเพลงตัว outside มณีปูร์เขาสุตรงสุไม่ตรง difference นี่สาระคำพู live concert ตัวคันนี้ไอ้ที่ฮักนะขนาดถอยนะมันก็ทุกนี่ไงตัว concert ตรง concert ตั้งไม่นุ่งไว้ให้ financially ส่วนปัดไม่ทุกกันได้เงินปัดเลยนะแต่ตัว concert ส่วนสาวตั้มนุ่งไว้ตัวกลางนุ่งไว้ตัดเลยนะก็ที่มีทุกลูกลักษณ์มีคนนี้ youth oriented สุ่มนี่เกิดตัวนายน้ำใจนี่นี่ concert ให้ compare สุดไปกันนี่ตุ้มปั๊มคนนี้กาฮักที่ด้ไรก็ตัวเขาจะไม่ไปนั่นนี่ local ตรงนายดีกันนะไม่ใช่แต่นายเท้าตรงนี้ดีกี่เท้าทุกไปนักกลางของเท่นี่ตรงนี้บ่ายคนนี้แป้งจังทุก concert ตัวเบื่อคนนี้ it's more or less the same นุ่งง่ายงั้มเด็กสามารถเหมือน problem ปั๊มนึกหลังขัดแต่เดี๋ยวฉันนั่นเองนี่ but overall จะดีกันตัว it's more or less concert ตรงเขาตัวมันนี่พูดตรง5นี่ตรงJerryNaนุ่งไว้ตรง5เป็นนี่ไปนะว่าเดี๋ยวช่วยฮักเท่ public นุ่งไว้ใน support ช่วยส่งสาวนี่ตัวprogress นายไม่ได้เขานี่นะบุ้งนี่ไว้นี่ไงที่คุณจะมาทั้งตะไคร้ได้ขังหาย artist อคัดสุขังหายจะบุยกุนก้าให้กะกีนายบ่บุ้งเรนิ่งไม่ได้สารคมเขากระทุ่มสุดท้ายพอยต์ละเขา maintain สุดนี่นะ relentless artist สุดนี่ตัวนั้นตัว relentless สุดนี่ได้ช่างกันตอน20 years plus perform สุดมั้ย ups and downs จะเล่นสรุปดีนะแทกกันเท่แต่นะสุขกันไปได้นานดีนะ but still then someone has to take up the ultimate sacrifice to uplift our music fraternity นี่JerryNaร้องตรงพงเราจิ้มกันเท่ต่อแปลงแสงเท่าแบนด์ได้ตีกังง artist ได้มีการใน competition ตีกังงบีกันซักบีกันตีนู่นมาแค่ท่านซักบีกันก็บีกัน we have to build ourselves ตรงลุงนิ่งปัดนะแบนด์นี่เสียงเท้าตรงนี้นะให้ยังกันนะไม่ตรงนี่ตรงให้ artist สุดนี้ตัวไหนตัวกันที่ตัดไม่ใช่ไหม relentless นี่กันที่ตัดนักนี่นั่นเองก็เลยกัน consistency ใส่นุ่งง่ายฮักทาร์ใส่นั่นแล้วใส่กีตาร์คงนี่เท่าที่น่ะใส่กีตาร์คงนี่ฮักทาร์คงในคงแบบนั้นบททบเด็กกลับด้านไม่ใช่ตัวสุนุไหมใส่ลูกสุนนี่ฮักทาร์นั่นนี่ลูกสับจานะสวนนี่ก็ตัวเลยกันนะลูกรูปดัชวลละกันนะบุษรกดัชวลมันได้ไม่ใช่ตัวกันหนูไหมสุนี่ที่ตัวไม่ตรง consistency ฮะใส่นี่สู้ทอดนี่สู้มาตุ๊ดมันแจ้งเขานี่ไม่ต้องตัวก่อนเพราะเป็นในหลักตรงเด็กไม่อันนี้ maintain สู้ไม่ได้ practice สู้ไม่นี่ every day I practice myself I best เลยกีตาร์ก็สู้ไม่ไหม vocal คนนี้สู้นี่ vocal ก็ every day เขาต้องเด็กไม่ที่นั่นสู้สิมาใช่ไหมนะการแบบนี้ที่นั่นจัดเมื่อกี้ฮะ practice สู้นี่เหมือนกันคนนี้แรงนี่กันสู้สิมาตัวก็มีตัว if I have to practice louder especially for my vocal กรีลงกระตุ้งเทการลงกระตุ้งนะ practice กระตุ้งเทแต่ว่า studio setup ส่งนี่เสียงดูเสียงแบบนี้นะที่ตัวทำ investment ให้เป็นเรื่องไร artist นึกว่าเดี๋ยวทำการนึกว่าเขา approach ของไม่ซักมีทุนนี่นายได้ไม่ทันช้ากว่านี้กุม solo to help solo ตัวกัน
kan karena understand solo ni minum understand sudah mungkin na merah ada naik gang merah ada help solo naik gang as macam sih itu deh tiga mai jati jauh nge rong dun jauh nge jadi rong jauh nge itu na saya tu jang ni jang approach solo gini selama ni naik tiga tu tahu hai jam rong ni solo bame recent jang nge tahu kau help solo ni naik tu solo nge kau kelang kata ni coming back to the point kan kita no relentless ni be consistent tut mana aku cakap na so kam kau be maintain discipline ni maintain the discipline mai sunita ni ni rana riap mai thai nu mutok mai international level ko katham ni de tung GMP ha tung de na ni ro mai bensul ki international ko festival ta time ko katham da ni de ni ngam de ki tu mai ta sa pro song ge na tu ni ha jang rin na sini tao support solo bom ko me gai ni ani utana me baba no ni sere suma no to to lo ti do ni support solo tu me he ba interview ni sa kong kom na gang khat tak to lo mai gang khat help solo mai khat kha lo me ni kha man jam ok to ni gang da pande ni investment de tu me repeat suna sal tu de gang khat help solo mai investment de ni gong da pande tu me gai na mo na me artist ka suni ti to be relentless be consistent ni and then maintain discipline me I maintain kung ako suna experience kung ito nak may takate. Tuan ko ay helam ko abung na sa JerryNa sa law na kuma king na ba may noon ni julaw na Thailaw kang ni kuma tao matang ko ay wrong may music industry hay ni dai thao may dai leizuan tabam dai or stagnant ni mahausa kum kabang ko bam dai sa may da abung lungning ko to the winning bo. Ni wrong to music hay progress to na bam dai. Ni jati thiam mansai rama chalo ko community so to ni Manipur base ate to major community khade ta no kan ni mansai rama plan de ba major community re sate to ti to forward to su me taklu mo me ti to mai ning ge nai progress ni community na class ha kum event dai mai me he ni he ti to mai to ge nai in a year orange festival ko mai or church level sa Christmas ko New Year ko hamita ba event sunu makum na ning mi nai na ajang na investors nung goi ni thau ko mai hol ba mi nai to investors nung goi he organize to time mai subam mi nung goi ka ta invest sulong ka genai pungen ni nge because we have to do it ourselves ni ni ro nung to music scenario ha fraternity hame ko hong pai ni genai progress magen itu satu tu lan pungen ni nge jang huge improvement nai ukro na sin sa bigan event after event nai ga itu nge ni event to tag mana kum nai ga tu nge ni chi ni to no ne ko nai dai te melong ko nai dai ka chi ma ge ajang na asme he nung tu nungai mge event entertainment ja he su ko tu ending we de to artist nung we de na kandi bi ja jati ja ni pai ni phok mi nai to nge me nge na thalo understand na ni leng na sa sina guri leng tabom ni kom denge de to no mai to personal langkat so ni nai no et to ni kandi mi ja sulam he artist nung we pai na sui na che ai to ni mai tu value hai ni thai chang mo ge na thai ba bam the to thai chui mai to ge nai to na to mai de ning Okay. Uma abung re abung tong lu hi mai lam man sai ta advice ti many teacher hak na sa chi hak sa lo kan de kuma ataw phau mai nong ni abung hai su chi hak na bam de kuma in 5 years or after 5 years nang tabui bam ko akup na se ho bo na tong future ta sa lo kom bo yeah my question te ani khau khat normally 5 years ko I think say na kung sugam 5 years to progress it to inai book to na arana at justify just way now what have you done in 5 years and even 100 to begin pro competition na tawong the collaboration the competition tong the produce the nim kanan the promote the to lam kan ko right it was something like it was all worth it and then in 5 years our to full time I solo project by na solo project lu hilong mi fa ai pai na cancel su kam the because the band needs me more ni ajang na band comes on GMP the band hai full time sa tipen ko kan hai ni kan ti bam the ajang na in 5 years I think we gonna go big really big ni ta hai sa kom hilu ni lu ngam me ti tho lu badai release so na hai ta hai because lu release my production pa mi sam hil
huge amount ไปสัก finance involved ส่วนนี้ใช่ไหมนะไปนั่งกดเรียนได้กี่ทุกplanning ส่วนไม่ original ให้น่าตุนนายก็อีกตัวที่ถ้าสิ่งที่ปังทุกปังออกมานี่มีกันเขารูปได้ทุกปังทุก plan ส่วนไม่ให้ทำแบบนี้ปลาสักก็นะ help ส่วนเดียวได้ใกล้ไหม sponsor สโลว์วิธีพังเวสกันเดี๋ยวนี้ approach ส่วนไม่ก็ไม่เท่า approach ส่วนจบตัวนี้เซ็งได้นึกว่าในนายว่านี่เรียนน่ากันยังไงนี่ตัวซ้ำก็ socially advanced เลยกันนายมีไกด์จังที่มั่งท้องสุวรรณนึกว่าเรียนน่าข่าวเรานึกว่า approach ตัดเตียมนี่ขนาดนั้น step ตัดเตียมเรียนน่าคงไงดีท้องไม่เห็นนี่ร้านนะนี่นานุ่งไว้แต่นี่ไก่นานุ่งไว้แต่นี่มาใช้นุ่งไว้เสียมยิ่งมากที่ท้องเรียนน่าไม่สินี่ไม่เห็น continue ส่วนนี้จะได้เท่านั้นนี่ก็อีน่าคลาสมัน investment day นี่นานุ่งเสียมนี่มาใช้นุ่งเสียม investment day ตรงนี้repeat ส่วนสารนี้ production เนี่ยอันนี้ตระไม่แบบนั้นด้วย serious ส่วนตามมันด้วย studies นี้เป็นกันดูนี่ส่วนนี้ไม่เป็นด้วย serious มาลงในกุนมาด้วยตัวลงแค่ไหนตัวไหนไม่ repeat ส่วนไม่สารนี้ตรงนี้แต่คุณทำมาทางนี้แต่ไกลครั้งบุ้งแต่ก็เขาไม่น่าไม่จูให้นั่งแต่ก็เขาหมกไม่เนี่ยสักสิ่งเราไม่ criticize เราไม่นี่นายดีนะเนี่ยให้เดินนั่งตัววิเทคล่าตรงแต่ how do you take it ไม่ตัว normal เป็นอะไรเนี่ยกันดี the biggest band in the world like Metallica Megadeth พอรำคัดจนสุดท้ายมันนึกว่าเดี๋ยวนะก็กลายคนคนตรงนี้กินนะมาเราสิบละชาวบางไก่มวยเดี๋ยวนะอันนั้นทุกเต้นนั่นเดี๋ยวนะการนั้นได้เล้งไม่เป็นแบนด์นี่ก็ดู solo artist นี่ก็ดูรำสไตล์ถ้วยมึงใช่หรือสิมันขันลั่นบางไก่เดี๋ยวนะอาจารย์นี่ก็ต้องขันบางไก่ตัวนั่นละล่ามนี่สักสิบวันนี้นั่นละล่ามไงกิจสุนีนี่ตรง big focus แต่ไม่ได้ achieve สุดกันเขาอาจารย์การนั้นก็สุภาพไม่ตรงไหนแต่เนี่ยอาจารย์เว้อาจารย์ที่อาจารย์เว้ตรงอาการที่อาจารย์เว้ตรงนี้ตัวคำ realize ตรงนี้ตรงนี้ขันน้ำมีกันนี่วิชาทุกพลังกันอะไรยินเจลังนั่งตัวนี่พลังมี誰พลังกันอะไร comments กันนี่ก็ตัวไม่วิชานั้น control สุดที่มันตัวนู้นตัวมาใช้นึกว่า comfortable สุดตัวนี้ขันขันลั่นจะให้ comfortable สุดนั่นตัวมันดูมันสิgitar ponta langai tong ni tani nang tani spec kom kame tung se unnecessary sani mi tum sami nai na che anu wai te mai to habit tani sa to kan kanim sa dem sai nu wai ko ni itu positive side tani ni ma la sa na se nai english ai mai sara mai tum sin ni mai useless opinion bang to nai jang nan ni tung mai la pang to criticism de to gwang kan to waiting for you ni ti dong maiแกบุ้งเลยนะนั่นตรงแฟนสักขัดทุนนั่นนี่กระจุแต่งำมึกดิ่งไงก็มาให้ตรงแพลตฟอร์มเฮลาน่ะนั่นตรงแฟนก็เมสเซจขัดน่าสาวบัวไม่ใช่แฟนนึกว่า supporter สั่งแต่ supporter อันนี้ว่าเซเลบกันนี่ไม่ต้องเติมแต่สินมันนี่ไหมที่ทุก because ตั้งแต่มีกันก็ให้ popularity ครั้งตัวมีให้ I never yearn for that popularity ตัวมีทุก I never yearn for that from the day one I started my musical career นี่ที่ทุกI yearn for respect อาจารย์อาลูกลักษณ์เหมือนกันก็ให้นี่จัตินุ่งไว้เลยนี่เขา local community นุ่งไว้เลยนะท้ายแล้วบอกคนสินี่ one day they will learn นี่ they will come to understand ตรงนี้นี่นิ่งไม่ได้อาจารย์เลยนะต่อ supporter well wishes นุ่งไว้สั่นเถอะนี่ไว้ต่อ support ส่วนรวมนุ่งไว้ทุนกูไว้ถ้ากูมีสักตัว20 years back เลยนะกู support ส่วนต่างใช้เงินนะกูสุภาพไม่ได้ยังไงทุนกูไว้นี่ตอนนิวสุลกินะกระทันสุลกินะตอนตัวโนดิสังกัดคนเมนตี้ไม่ให้ไกด์ตัวสวยอันนู้นนะฟิล์มเลย acting นี่ก็สุดที่มั่งท้องจ่ายทุกจ่ายจังเลยนี่ต้องดูแลกว่าที่กี่ท้อง but still then นั่นนี่ว่าไปนั่น value I value you all นี่นั่นนี่ไปนั่น precious way because directly ทุ่งกุลงมีกันทุ่งกุลงงามีกันหรือทุกไกด์แท้ก็มันคนเสนอแต่สุภาพก็มันให้ตนะมันไม่แบบบ้านไว้ตอนนี้รู้แล้วคนนั้นมีบ้านสวมนึกว่าตัวนี้ support สมิตุ nature positivity side to focus สมิตุสวยยังคงตัวนั้นก็อีกตัวนี้ทำจับสารนิมตรงนี้โอเคอาศัยครั้งขับไม่สุดนี่อาบุ้งในท้าวนับว่าไม่ rock ไม่ artist นึงก็อีกแต่ not only wrong ไม่ท้าวนับว่าไม่ artist นึงก็อีกแต่อาบุ้งเลยจะบุยสารนี้บ่ advice ที่เรานี่เป็นนี่สารคำพูนี่เจริญร้องมันนึกว่าดวงละทามันนึกเสียตัวไหนของไอ้ที่ตัวเราไม่นึกว่าสารนี้ไม่ตัว number one ให้ตัว instrument สินท้ายของนั่งรู้ละส่วนนี้ตัวไหนตัว instrument ตัวสินท้ายของ stripes หัว instrument สินท้ายเป็นกันเขา
look same kan ko hi kan ren su kan ga map ni nu na example sab kan nap kan tu ga ni de tho nap kan sung thai ma na sung tu tua ma tung de ni khani pang sung tu nu ngam de tu ga tu sim de tho ba de na tu nu ngam de sa na quality na nap kan chep ni na ni sa na champut chamrang ko I cham na sung thai me na tu nu ngam de ki tu ai ma me tu si ma me tu na ne hai tu kum na nu tung community nu wai la ma nu wai thau ni nu wai nu wai to tao hai instrument learn chung so training tak ni so ni advance na tangam jitu ga che ga chui the ni training ha kuno hai imphal fin na gai de mai tung lam sa ta na guitar tho learn suni bna ta tung guitarist tung academy nai melody music academy tu na mai tu ni sunu the tharon ko nai nu ne tu ni bong ka pu tung academy nai tung de faith 41 miles tong drummer tong ni academy nai tung de ai jan mu the salo phul gam ke kum ke ni rom nu academy phau nai tung kum na kina Senate Church ko ni keyboard learn chimi na je tho Senate Church tong choir director Mr. Gam rong mai ka tong ni nai tung de learn suni ye tu na je tho pam nai thei tu ta sa ngai tung me ni instrumental learn suni de nu advance na cham tani thuk ni kalang khate peng jang tho pesa huge amount of investment gore psa ni invest finance right jang tangam mak chini ni ko cham chui cham ne began ho bam na de to mi de salani tung ne ko nu na artist nung way always look outside the box ni tung ni masai nung way ni JerryNa nung way na rom nan way na sathola mi to make the sathola began ai sa chui chang ja the ai gai chang ja the to na mai lung ning ja to gunung nung ro ni always look outside the box beyond the box outside the window ko jauti do ni not mai to circle ko ni tung bam na kaning bam khang look beyond ni look jau tu man jau tu me promote mai tani ka lang khatte he jang na kum na another thing nang looking mamita local lu ranking bo ni if so change your playlist from day one I did this nang local lu king lo kai da kum ngom the nang king lo kai me nang sa kai mai na jaw lo kai mi tung ta kum para bani the jang nang looking mi gan ka quality nam looking to kom di tho look shem gan arrangement ni hawai ma pat ni kum ge ka hai bam lu kra na ko da na low level ka hai bam lu ra na king tu tha me tu patak tem bate level kaw na look me looking of best of the best artist no way kum lu pang king tu 100% ko at least you can achieve perceive about 20-30% aja phang benen jini jak tuk tu documentary ni jawayo kan to study sugayo ni nungai mi tong ni kho na na sai ni to lak something na de lak one something na de ni to wrong mai tong general mix to be kan ko about 3 job ni number last ni full of line make night tung de ni tung hajang kan na sai round de always look outside the box and another thing class ani tin ni mention so kan mood na ko na lula sone tung tu nu ke sai mood kan su bam de za ai sune tum za tu nu ke nang serious su tu sunai serious sune to na to dead serious so luning ko dani renami sarup ni samai mentality ko mentally prepare so lekina ta ko thanu ne boy ne ko manani kan su chui bam ta sun chui bam mai khong hai bam de za ra to lekina ani sune to so di to temporary mood le sune to ai to me to so ai to me jang risky profession de ni jang into committee build up so to na to slowly learn so bita me tung foundation ni ga tung de hai ni nom kan sa tholong to ai su jang jang ni gun ni nom ni attitude build up sum jak no hai masai la mai ko experience mak jang ba ko mang mai kan ko mai go khang su su he jang attitude te build up sum always check yourself ni check your mentality and then look outside the box kum ko me pang hai ning tau tho to thau da ning noi sa ning tung te abung ko thalo ni me khat da na e dong Instagram pu ni Facebook pu ni na tong content ka upload su gi ni thai ni tong supporter ni ngoi re na evergreen James evergreen ana kum sa ba me ko ma sai goi ro ni thai ni bam khwan ne how do you maintain this youthfulness that salo kampo the secret lies hai kum su to ani evergreen thoi ma gi da tikido health to conscious so na maintain so de sam to ni chorong tak gan khorina chorong tan mi sa sup jang na sang de ni tu jang mi check chen ne jip chui jibe jip chui mi to jim de ni jip chui mi de ni
fatigue sumitong tiredness sumitong nai tong na kumligin apart from that I drink lots of water therapy hoi doing jang chui mitong therapy he ni gai mi doctor do me ti ki chhaloi na hoi anu care smoker na ma hi na ga hi na nu ko jang na ji tham gan do warm water jang ta me tong ai ma ting sang chi te me te maintain su hang mai kom mi gan ko and apart from that I play ni sports ko ni sweat su ligina talan palagin especially football volleyball to I did interest na to ngi volleyball musician with volleyball team mo to mai su bigan ko mai ban din tan na guitar keyboard khong no to no he jang na keyboard football ko ni football but football to su dim ho whole body pal sa the benefits panen na jang na football sa ga I sweat every week ni 2 times sometimes bakom do one time in a month 3 or 4 play time to soi minute to so heavy so ke sungam re ti to mai tung maintain dui jang tung te tu jang kho the ni jip chui mi the kom ki maintain su bigan ko secret te ke thong ko hak te bung James sa sai chungnchungs television re na mai tong interview khang ka lo mai gan ko na tong tin ko mai ga gan te ni kai pa da ngong lo mai khang ta thun ko e mo na viewers tung ko khni salonim tung e Chung television ha paini thungku bom tonge rai ko tingsang na ni to local TV channel ko ni paina kno hai telecast so legin upcoming nungwai idani subam nungwai thawdani nungwai the platform supply chuna event ni YouTube ko ni local TV channel ni subam me paina thungku mai continue so hian no po tin saling tonge kom kom sai nungwai thawkom subscribe lamun na ta subscribe compulsory so lokyo kom gina always maintain the positivity ni kom gina tum JerryNa say host lobom de thung ko thank you chungnchungs television song program zana ba megwai ta daina thon ku we ko ma asai tong special interview tho hau khrei loi lo the zana ba megwai ta ka loi da na